Lasuka lahlala uGatsheni insizwa ke igagu lasophongolo ke lapha ke umculo kaMaskandi odume kakhulu ke uselishayile ke icilongo ke ngawo ke umhla ka5 October ke sikhuluma ke ngosuku la kusasa ke olwamanqamu ke lapha ke kulomcimbi ke weNqayisivele ke olokhu ke bubungazwa noma ke bulokhu ke lapha ke bawumaketha ke ngendlela ke ifanele ke lapha ke kanjalo ke nasolundi ke kwesikamzukulu ke lapha ke na kanjani ke lensizwa ke ilishayile icilongo ke yabiza bonke ke ozakwabo ke lapha ke ukuthi yebafowethu asizeni ke sizodlala ke endaweni yangakithi ke kube mnandi kube nje webafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwesiqiniseko SA Media ke ngithi nje salibona noma uqala ungena ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke ulike la video ke ngikwenzela wona ke ukuze ke uyithole shisa zinjalo bafowethu na umadida omkhulu okhona ke la lezi insizwa zombili ke lezi ke enye yasolundi enye yasophongolo umhla ka5 October nangapha futhi umhla ka5 October ama date aqondene nje ngqo. Umbuzo sogcwele kakhulu ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke bayazibuza abantu ukuthi kazi ke uma iculo kaMaskandi ke lidlala ke lapha ke ngo1 stage kokamzukulu mase kuzothi ke ngapha ke lizodlala ngo+1 kokaGatsheni bazoyimisa kanjani lento ngabe lamacoka kaMaskandi ahlela umcimbi beyixoxile ukuthi ke ikhathi azoyiqhathanisa kanjani ukuze abaculi bangaphambani ngoba musuke ulondwe kaNongoma usuka kaNongoma uyophongola kuyi distance ingayinde kakhulu kodwa futhi kuwukhalo ongeke ulihamba u30 minutes bafowethu asazi ukuthi ke iyozala inkomo nabantu abaningi baphawulile ke enkundleni zokuxhumana ke bathi ke lapha lemicimbi bekufanele ke ihlale ke ngeinsuku engafani omunye bokufanele uhlale ngedate ngokuthi omunye bokufanele uhlale ngedate ngokuthi bafowethu kuthina kwakuphawula awusho umbono wakho la